سلام و حرمت من جبوی تماشاوانین لالیش تیوی. تماشاوانین هجا ام استودیا پاریس دست به برنامه تکس نای بیرکرنه. به برنامه ام هاو دادن در حقا اولاد ازدیخانه و نوا ادبیات مدنیت نوا ورزیدا زده پیش کتنه لی آیه سلسلت نووا طلبخت را گل کم تنه ناس کرنه. امجی حول دادن در قوان اولادت ازدیخانه برنامه حاضر کن و رابری تماشاوان خواه بکن. برنامه خواه ایرو ام پیشکشی بیرانینا نافدارکی ازدی و سال درش نوا ورزا شاخمات دا لولات گرجستان و ناو دنگی وی سردرجه هری بلند دهات ناس کرنه چاوا ورزی چه شاخمته او شامله آده داسنیه. تماشاوانین هجا از ور بکورتاسی سر امرو جیانا شامله داسنی شروع بکم پشترا امی سر کارو خبات ویه ورزه و سال درش لدولتا گرجستان دا کریه امی رابری تماشاوانین خواه بکم. شامله آده داسنی سال 1941 15 ماه تباخه لدولتا گرجستان باجار تبلیسی مالا آده دربودا هاتیه دنه. زاروکیا شامل نوا زلویه تنبونه دا درباس بویه لی ده باویوی هر تشت کرنه که زاروک موان نوا عمر دا زیده پیش کوی. هیده تمنی بچوکتای که عمر شامل دگیشته 7-8 سالی بالاوی گلک دشاند سر لیستکا ورزا شاخماته او بصحتا دکاربو بر دور دیدنو که رونشتا و بصحتا تماشا وان برنامه که بونا شاخماته دهاتنه حاضر کرنه و به دور دیدنو که دهاتنه وشانه. روش به روش نوا رهوی دا اویک زیده دبو. گاوا باوی دید که بالا اولادوی دکشینه سر شاخماته او لی دشینه مکتبا شاخماته و لور سال به سال به زانبون شاخماته و شامل پیشت کرده. تماشاوانین هجا نوا دولتا گرجستان شامله داسنی گلک آلی ورزا شاخماته دا سردرجه کی بلند تی ناس کرنه او خاندن خواه یا ناوین تمام دکه او مکتبک آوا دکه که ور زاروکا هینی اسکیز شاخمته دکه. گاوا سال پیشین افکار و خبات دگره سر مل خواه لور رقم زاروکا دگیشته 25-30 زاروکی لی سال به سال رقم زاروکا زیده دبه او مکتبک مزن تی آوا کرنه آلی حکومتا گرجستان و او شامله داسنی چاوا سرور مکتبا شاخمته تی کفش کرنه ور زیده ترین 700 زاروک هینی شاخمته ورزا شاخمته دبو. تماشاوانین هجا گلک شاگرتن شامله داسنی که بر دستی وی هینی و ورزه بون جوان دو یک سرگو مفسیسیان و میراندا خوراوا او دبن گروس ماسترنه ایان نوا دنیای دا او هر دو شاگرد شامله داسنی بون لی صوفو خوخاشویلی او دبه گروس ماستر اساجی چمپیون دنیای ناسکری او جی شاگرد شامله داسنی بون. تماشاوانین هجا
شامل داسنی هر تجدکه دوی مکتبه دا زانبون خوا اساجی اسکیزن شاخمته روش بج روش تنه نوا فکروی او اسکیز شاخمته سازدکه او یک جالیه زانیارن شاخمته و گلک بلند ته قیمت کرنه تماشاوانین هجا گاوا سال 1991 از روزنامه ریا تازه در بازی سر کارو خبات بو جارا اولن بالا من کشاند و سر روپل روزنامه ریا تازه اسکیز شاخمات دهات نه چاپ کرنه اش آیه شامل داستانی و هر جار او اسکیز دشان نر redakcja روزنامه و یک راستی جی سر بلندایا مبو و ناوا ملت مدا ناوا ازیادا مروکی اسا زانیار مروکی اسا ناسکری مروکی و آیه شاخماته و اسکیز شاخماته سازدگه سر درجه کی بلند هیه او ام بویه که گلکی کبار او سرفنیاس دبون گاوا سال 1994 جارا اولن مناسیا خدا شامل داسنی او به حواسکاری که مزن درقا ساسکرنا مکتبا شاخماته و سرورتی و مکتبه دکر به حواسکاری که مزن گلی کر دگوت خینجی روسا ارمنیا اساجی گلک اولادن ازیا دوی مکتبه دا جیخا گرته بون او شامل داسنی هر تجدکر و او زاروکانا ناوا ورزا شاخمات دا زیده پیش کهون. تماشاوانین هجا ور ستودیای دو کتبین شامل داسنی بردست مایه سر زمان گرجی اساجی شروع هیا سر زمان انگلیسی اف دو کتب شامل داسنی و گلک اسکیزن شاخمته و برخا درخستیه دوان کتبا دا جیوار گرتیه اساجی جوان یک بونا درزدارن شاخمته و او درزدارانا بکاربن سروان کتبا زاروکا هینی شاخمته بکن تماشاوانین هجا ام بیر نکم بیجن وکی شامل آده یکمین مرو بو گرجستانه که ایزن حکومتا گرجستان استاند که پاشناو خوا خودویان کره داسنی سر قبیله خوا تماشاوانین هجا ام بیجن وکی دکارو خباتت ورزیدا اساجی ریچا باوی گرد اولادا شامل داسنی مارینا داسنی که پی ریا باوی دا مشیا و ایرو اوجی درزدارا مکتبا یا شاخمات باجار گرجستانیه تماشاوانین هجا شامل داستنی سال 1996 دچه برما خوده او لتبیلیسیه لی دسپیرن آخا سر او مکتبا که سال درش شامل داستنی سرورتی و مکتبه کربو او مکتب پشتی مرناوی سر ناوی ته ناف کرنه نها لدولتا گرجستانه باجار تبلیسی مکتبا شاخمات سرناو شامل داسنیه تماشاوانین هجا بوی معلوماتی که بچوک از بیجم چمکی لدولتا گرجستان شامل داسنی ناو دودا آندوی آده آندوی داسنی دهات ناسکرن ناوا کوما براو پسما بادا تماشاوانین هجا دوی مکتبه دا یا باجار گرجستان حتی روژا ایروین گجا شامل داسنی مارینا و درزدارا شاخمات کارو خبات خواه زیده پیش داده گلک اولادن روسا چوامگود ارمنیا گرجا چمکی باجار تبلیسی یکمین باجاره و گلک ملتن جدا دوی باجاری دا جیان خواه بدنه در باز کرنه
bajareki internasyonal e. û gelek ewledên êziya jî di vê mektebê de hînî werza şaxmatê dibin, çawa marîna me ra gilîkirina va hevpeyvîna xwe de şagirdeke wî Nadoyev Murtaz ku nava şaxmatê de zêde pêş ketiye û biye şampiyonê yekemîn ya dewleta Gurcistanê. Rastî jî ev serbilindayîkî mezin e ku ewledê êzdîxanê ne tenê nava edebiyat medeniyetê de pêş dikevin, îsa jî serbilindaya mezin e ku nava werzê, ew jî werzeke îsa çawa şaxmat têne naskirinê. Temaşevanên hêja em razîbûna xwe ya mezin alamî ewleda Samilê Dasnî marîna dikin ku ev malûmatiyên hewaskar ev kitêbên bavê xwe pêşkêşî me kir, me jî hewlda ku derheqa vî ewledê cemeta me ku werza şaxmatê de serdereca herî bilind tê naskirinê, ku mektebek li bajarê Tbilîsê sernavê wî tê naskirinê, em raberî temaşevanên xwe bikin ku temaşevanên me bizanbin wekî nava êziya de çi mervê navdar, çi mervê zanyar, çi mervê pisporê şaxmatê hebûne û navê wan wî navê mervê îsa serdereca bilind hatiye naskirinê û qîmetekî gelekî bilind boy kar û xebatê wan, boy werza wan ji aliyê hikûmetê ve hatiye dayîne. Temaşevanên hêja gava li tvaqa şêwreyê berê gelek pêşbazî îsa jî Olimpiyada di hêla şaxmatê ve dihatine teşkîlkirinê, Andoyê Dasnî tevî şagirdê xwe timê tevvan pêşbaziya dibû û serfinyazîkî mezin bû ku şagirdê wî di nava vê werzê de pêş diketin. Temaşevanên hêja pevgeredanên Samilê Dasnî tevî rewşenbîrê êzdî ku li dewleta Gurcistanê karûxebatê xwe bona navê êzdîtiyê pêş de dibirin, ji wan yek Lamara Paşayê ve Keremê Anqosî, Azîzê Îsko, Baxçoyê Îsko, tevî wan gelek cara bona navê êzdîtiyê, bona kar û xebatê êziya di gelek kar û xebata da piştgiriya hev dikirin û gelek cara jî rastî hev dihatin bona pirsa êzdîtiyê serdereca bilind didane enenekirinê. Temaşevanên hêja em bêjin wekî Samilê Dasnî ne tenê kubariya êziyên tvaqa şêwreyê berê di hêla şaxmatê de, îsa jî ew kubariya malbeta qebîla Dasnî bû ku rastî jî qîmetekî gelekî bilind didane kar û xebatê Samilê Dasnî û bi serfinyazî her dera bi karê wî bi werza wî ve şadibûn. Ez dixwazim navê çend camêrên ku timê piştgiriya Samilê Dasnî kirine û timê tim kêleka wî hazir bûne navê wan ji bo we bixwînin. Usif û Qadiyê Simon, Alê Xidir, İsmaîl û Wezîrê Mehar, Şerefê Rostem, Sahîdê Elî, Velîxanê Elî, Rizayê Polat, Mîrzê Silo, Sêkoyê Dindil, Samilê Hemîd, Reşîd û Kamilê Çerkes û gelek ewledê mayîn. Temaşevanên hêja em bêjin wekî Samilê Dasnî ji aliyê hikûmeta Gurcistanê bona kar û xebatê xwe ya werzê gelek cara hatiye
رواکرنه به حرمت نامه و به مدالیا و نها لمکتبا سرناو شامل داسنی حتی روژا ایروینجی اودا خباتا وی وک موزیوم هاتیه خملاندن گلک شکلین وی سالین جدا جدا تاوی شاگرد خواه تاوی حکومتا شوره داره اف همو شکل و صورت دوی مکتبه دا دیوار مکتبه هاتنه خملاندنه تماشاوان هجا راستی جی نوا ازیادا گاوا در حقا اولادت اسا و نوا ورزیدا زیده پیش کتنه ام راست بیجن وکی ورس یکمین ناو ملت سر درجه هری بلند دنیای دده ناس کرنه تماشاوان هجا ام بیجن که شامله داستنی تاوی خانما خان زوزا دورش سه اولاد خواهی کرنه مزن کرنه چاوا مگود مارینا روژا ایروین ده ریجا باوه دا دمشه او ده مکتبا سرناوه باوه خواه حتی روژا ایروین درس شاخمات ده زاروکا ام رازیبونا خواه مزن علامه هر دو اولاد شامل داستنی مارینا و لیلا دکن که معلوماتین حواسکار دانه بردست ما و ما اف برنامه حاضر کرد بونا بیرانینا شامل داستنی تماشاوان هجا به برنامه تو کس نای بیرکرن محول دا در حقا اولادکی ازدیخانه که ورزا شاخمات دا زده نه تنه اتفاقا شوره نه تنه دولتا گرجستانه اساجی حدود اتفاقا شوره بره در لسر درجه هری برن ته ناس کرنه او ورزچی یکمین شامل داستنیه تماشاوان هجا انور گیشتن داویا برنامه تو کس نای بیر کرنه امیور خاطر خواهش و بخوازن بمینه خیر و خواهشی دا حتی برنامه کی دن دما خاطر